paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Oy, badong, agrubwat kan at tamapan tayo ag-ikap. Itayak pa nakasagana. Na, aya? Nagsapak pa naglaing. Tamok ngaglinis tayo itangal daw. Una, taday tamot din na pagnunumuan tayo kada kapitan idi na palabas amiteng. Datayo at tagapurok unaw, taglinis iti kanal. Dagitimot tagapurok daw, isudamay, tagwalis di tayo igit ti kalsada. Wen, amu dayta, dyan nalipatan. Ay, tumanaw ka man di tatawa. Tapay? Tanawam man, wadadan da parinteng. Ahap. Sigun iti makit-kitak. Adon dagiti tattaw ijay igit ti kalsada. Ninting bating-tingay. Aguray takit kita no sa dino ti ayan na. Ay, nagbayag ka naman kita. Basta da na silang tituktok na adakkel ti tiyan na alakay. Isuday yayain. Awan mo ti makitak ana silang tituktok na adakkel ti tiyan na. Ha? Tapay nga awang ngay. Kaawang nga road. Uray kita nga mina. Ay, man, siyak man di man kita. Ne. Nakitam ni Kapitan. Awan mo ngagpaisaw. Ayan na ngay. Kunay, aldaway. Marikuanang, aldawon. Ayan nga ni Kapitan. Ay, day tamot nga raw, ti damdamagak dito ibagik maray. No sa dino ti ayan ni Kapitan. Anya nga'y tisungbat na. Jak matla masungbatan ata jak amo ti ayan ni Kapitan. Ay, iso kumatirumbeng nga umuna. Angam iso umatiawan. Ina man damagan kan ni Kuwarog. Kuwarog, ayan ngay ni Kapitan. Itay ko pa'y lasal sa ludsudan dito ibagik day ta kagawad. Makaungeten dagiti tattao nga agururay kan kuana. Uray sakto pa'y, matuo ka na kun nga agururay. Tinasaya at ingka kitaan iji balayda. Ha? Ay, wala niya. Napayadyak na panunot day ta. Ay, inak man ngarot kita ay. Angkal, agreeing ka kanaw ko na ni Antay. Na, saan latang agreeing, kat itay pa'y aririingat. Uram! Uram! Adda uram! Na, awan lata. Saan latang agreeing? Ay, may samang pa'y. Ginginaid! Ginginaid! Nagpigsa ginginaid! Na, awan lata. Ay talaga nagrigat aringan ni Angkail. Amo kundi ipukaw-kaw. Mangantayaw! Ay, naksidan! Ay, nakagaw kayo! Yay, di maring kwa sa dagaws. Diyak pa'y nakakapi. Ibabaon na ko ni Antay. Magitam dagiti tattao nga agururay kan ka. Apay nga urayan dak. Nalipata maun kay nagmimitingan tayo iday. Anya dayjay ngay. Kastoy dayjay. Nagmimiting tayo di na palabas asaba daw. Malagip mao. Ay, awan malagip ko Ay, tinagmimitingan tayo. Agikap tayo. Adda ayan nagmimitingan tayo. Isungay ta. Agururay dagiti tattao di tarwar. Naggagatdan ngay. Ingka na Angkail. Rumwar ka, tanay, makaungungit ang dagiti tao nga agururay. Day talaga yam. Rumwar kan. Isumat. Nay, nalipatam ti agchinilas. Ha? Ayun. Ay. Banking maninday ta pa nagsuot mo iti chinilas mo. Diyak pa'y ngamin nakamurmuray. Daytan ni Kapitan. Aldawon, nagladaw. Saan mulat ta ka din nga dildilawin tuyang. Nasayat ki di atay may. Sapay umisem-isem ngagpayapayapay. Konamlano kandidato. Isuman tayo latan ta isuka nga ti Kapitan. Makais-isem. Jak mailumeng ti panakadismayakan kwa na. Asigan tayo Ay, jak kayat. Si kalatan ti umasidag no kaya mo. Wait, umasidagak ijayan na. Tabarang adda kayat na nga ibaga. Ay kasta agtrabaho kayo amin. Aglinis kayo anasayaat.
Paray, masaya at may ka. Ay, apay, aldawan aya. Nagkunamagking ka, paray. Kano nasaba, pay. Isumit. Ay, alatarog yamon ti aglines. Damagag aking ka, no anya tilinisak, paray. Ije kanal. Wan, basta sikatin ang ibaong kanyak, paray. Talagang aramiday. Ay, wala. Kasta. Sige, agtrabaho kayo at aginalaak. Ginana ka? Anya tinaramid mo, aya, paray. Tapay nga ginana ka. Nabanugak ang nagriing. Na, apay ngay maray, tagtugtugaw mo latan ni Kapitan. Mas daawak nga rod, Maray. Hay, agkuy-kuy-akoy mo latan ijay sirok ti kayang. Imbes ko mga umay tumulaw. Wala, taiso nga rod ti Kapitan. Idauluan na kumaati aglinis. Nakalinong pay, idinto tada tayo kat mainitan tayo ngagdaldalaw. Ay, magbisina kon. Uray sa kang kail. Ay, nakaluto nga ta ni Antimon. Ay, agdiritsuta na ijay kusina tayong takitain. Ay, una yan. Awan samot niyan tibanang dito'y balayaw. Ay, ngagpaisaw. Napanan na nga, kaya ni mabisbisina kon. Ay, inakman kitain. Ang mga nusan pa yung naglutaw. Badong, anya nga iti aramidin ni kumparim ijay sirok ti daklakaya. Tikita man nakatugaw pa ilaeng. Agtugtugaw nga agin ina na, kabayatan adatayaw. Kamarigregatan dito'y ang maininitan ngagdaldalaws. Ay, kit nabannog mo't Kay datayaw, saan ang mabandaw? Nabanbannog ka nga ruday. Si tayak pa'y ngaglinlinis. Kay turay siya mag nagsakitan da ito'y sikit kanto'y tumanggaw. Ay, na. Hoy, badong, kita ni Kapitan. Ha? Nay. Nagidamit tayo. Naruda, saan pa'y anak kong tinto anak katugaw? Nagidan? Ay, turog nan sa muteng. Ha? Unay mo daytan na Kapitan. Imbes ko mga umay tumulong, nagidakiday. Uriingat ka nun ni Uncle amat maturog ijay sirok ti kaya. Ay, itay pa'y maturog ni Uncle dita. Siyak pa ti mababain ka dagiti tattao nga aglinlinis. Padasak ariingay. Bareng no agriing. Tay bagak anasken at tumulong iti trabaho. Uncle, agriing kayo na. Uncle. Nay, apay, saan lata makariang kwarag? Ay, saan nga raw tataba daw? Pagarup na siguro ako, balay da, dahil nagturugan na. Talaga kastoy na. Nagrigat ariringay. Ay, sa man timang riang. Paray, agriingkan, tanay, malumain. Paray, Awan lat tamay. nalpas kami na naglinis, paray. Paray. Kastoy ti pangringki ni Uncle ka o tataba daw. Tenggang. Mga nay! Hop! Ayan, tisidain! Ayan na! Ay, nagpuntakin na bimagan. Ah, Saan pa'y apanangan, paray? ay, luko ka kwarog. Apay ariniing nak no saan apanangan. Katrap no agring ka ha. Nagpasin ti panaglinis may. Kitsi ka, paray, awan pa'y mo nararamidan. Awan aya, kat no timulong akmet. Anyangay ko matinay tulong mo. Nangibaunak. Apay maday. Ay, Ay, naaldawan ka lang arudin ngayon, may. Nagtugtugaw ka laeng, ang nagmalmalan. Ha? Saan ka pa'y anapnek, naturog ka pa'y. Anya klase ang mga idadaulo day tangay. Ay, nagkamaliak sa agpaiso talaga mo't kami na nagkamali ka. Mababay na ka dagiti kabarangayak. Rumbang lang mo't ngagbain ka. Naamiris ko dagiti imbaga kanyak ni Paribadong. Rumbang lang mo't nga amirisam. Saanin ang maulit da di pa nagkamalik. Agnakamakon ita. Rumbang lang mo't ngagnakam ka. Naa. Marito yang, yawis kumanan kada kayo kan ni Kabadong di sumaron no apa nag-ikap tayaw. Nagkuna. Ni Kapitan. Ay, saan kami ang makiikap, maray? Apay ngay asaan? Amin tayo kat ag-ikap. Wala daw tumanan ni Kapitan. Agtugtugaw tumanan, kan maturog pa'y. Saan na kanon nga aramidon? Ay, saan minakayat?
Nagtungtong kamin kin ni Badong ka. Saan kamin at tumulong nga aglines iti oray kaanuman. Nagkuna tumulong kami nga agikap. Amin tayo kano nga bumarangay. Ay saan may akayatan? Lukon na kami lang dito, kapitan. Sa pa inton bigatan. Ay ura inton madamdama. Saan kami lata tumulong? Ibagam dayta, kindi Uncle Mar. Munta ta ba daw? Ibagam ngayon baga ka. Makitam dita nga epektot kinasadut mo, kapitan. Nasadutak tungan ngem saan itan. Saan mon amaawis dagiti kabaranggayan tayo nga aglinis. Anyat ko nada ya tungan. Da paribadong ken marituyang. Pati ni Kwaraw. Di magampay lang. Talaga nga ada ti imbaga da tatabadong nga di da kayatan ti tumulong. Ay Kwaraw! Gusto timbaga nitong anang kail. Kas di talaga timbagata. Iso nga ita, kapitan. Panaknakam nga si katipagwadan nga kapitan. Talutay amapan aglines. Ha? Tungan, Kwaraw. Iraman dak manain. Da kayo langan kinitungan. Apay kumaadi da kairaman kat si kati-chip tanod. Ayun kaya man niya. Sige, hintay yung arod aglinay. Badong, nagsapamutan nga aglinis da kapitan. Patpatsyamay. Nakaturog pa lang da jay. At dadangaru doon di taigid ti kalsada nga aglilinis. Ay, adada na ya. Sino nga tikadwada? Ni Kwaraw, ni Tungan ken kapitan. Ay, kita man. Ay, wag. Taltalo da lang, Mike. Anya nga ta numapantamot tumulaw. Ay, uwin na. Kababain mo kiniparente nga kapitan. Umaya mang may tumulong, paray. Ay, day tatimayan. Tumulong kamit ngagdalos para iti pagsayaatan ti barangay, pare. Ay, kitwin na, paray. Makita nga minagim, magit ka kay. Isa tumulong nga, mamay. Nakababay mo't aking kaparay. Ay, una. Ay, saan gayam anasaya at tisadot? Day talamat maturog ti amuna, pare. Ay, win mo't paray. Okay, lagmerienda tayo ka na. Ay, umay ka pare ta agmerienda tayo kano. Ay, win man paray. Makamirmerinda akong kay. Ay, saan na balay ta tumulong ka intong madamdama. Isong agmerienda ka pay. Umay kayong kakabusat, tanay. Lumamisan ti merienda pansay. Ay, naghimasay. Ay, manipod ita pare. Agtitinulong tayon iti trabaho ti barangay. Tapno, agpapada tayo asumayaat. Ay, win paray. Pagsayatan tayo amay, no agtitinulong tayo. Saan ka nga ron nga agsadot-sadot No si katituladin may. Ay na, kapitan! Si katirumbeng apagwadan di ta barangay mo. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.